Muthenya wa kiumia thoko-ini ya Kijo gicigo-ini kia Igembe ya gatagati kuria gavana wa Meru Kawira Mwangaza arabangite gukorwo na mucemanio wa kuheana uteithio rungu rwa tabarira ya Okolea gutionekete dalili o ciothe cia undu ta uyu. Aikari magithie na mbere na mihango yao, maabitha a borithi nao monekete makihura miriungo barabara-ini hihi metereire gukinyiriria watho wa minista wa ugitiri Kithure Kindiki wa gutigirira gutiri mucemanio ugwikika. Ukitaka kufanya mkutano, fanya mkutano wa kusema sera yako. Useme ile mama unafanyia wananchi. Lakini mkutano wa kuchochea watu, hiyo tumepiga marufuku, haitafanyika. Sijui kama mmesikizana. Tumesikizana? So this is final. Borithi magithie na mbere kuiga ugitiri guku Igembe ya gatagati, gavana na timu yake nao monekete kuoya mwerekera mweru wa kuheana uteithio kuria mahungurite micii ituraini ria Kathatene gicigo-ini kia Igembe ya rugongo. Ikinya ria Kindiki ria kuruta watho wa kugiria micemanio ino ya Okolea guthie na mbere guku Meru riumanite na thogothogo iria ciatumukire mucemanio-ini wa muthenya wa kiumia gicigo-ini kia Igembe ya muhuro, arumiriri ya gavana makirwa na aria a munini wake. Uhoro uyu ukitiririka ya makanitha yugite ni ihotorete kuhorohia ndugamano cia atongoria kaunti-ini ino na makiria gatagati ka gavana na munini wake. We as religious leaders are available and willing to mediate to ensure success in the establishment of a framework for dialogue and consultations in the county. Ngurani gatagati ka gavana na munini wake Isaac Mutuma icogereirie gavana kwambikirwa jama ya keri ya kumuhagura ni gikundi kia MCA 27 makimucukira kuremwo ni kuruta wira wake uria kwagiriire. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.